تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. صدق الله العظيم. اللهم فيك لا قوم الطريق. السلام عليكم ورحمة الله. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang kami hormati, sidina teman-teman Ibu yang sama kami hormati, demikianlah tadi lantunan ayat suci Al-Quran yang baru saja dilantungkan oleh salah satu qori terbaik Kabupaten Birengrang. Kepada Ustaz Syahril SPDI kami ucapkan banyak terima kasih. Baik Bapak dan Ibu, kembali kita di acara inti, pada kita mendengarkan ceramah taksiah yang akan disampaikan oleh salah satu Ustadz kondang kita,
Beliau adalah Imam Masjid Al-Falah. Siapa dia? Beliau adalah Ustadz Lukman SPDI. Kepada Al-Ustadz dengan hormat disilakan. Ya, main mana nih dulu? Ya, sekolah lupa ya ceramah aku kau mega tahun lalu lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Bismillahi masyaallah la yadhuqul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yusriku su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min nikmatin minallah. Bismillahi masyaallah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa qala aidan fi ayatil ukhra أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الصالحين والشاكرين. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Sebelum kita lanjut Pak Ibu, kami Wilayah Qurina memberi cita kepada masyarakat kasih SPI dengan membaca surah Al-Fatihah dan kiringan apalan dan baca Fatihah Lukurilin atau Mutata Almarhum Idris Saidah. Mudah-mudahan insyaallah menguari lawan ng kadang sini na dosa-dosa ng Kupong Allah Ta'ala ini insyaallah setelah dikuburkan ipaluangi kiburuk ng Kupong Allah Ta'ala ipancaji kiburuk na rawdatun min riyadil jannah. Al-hasihin niya Al-Fatihah. Amin. Seluruh malam itu hanya teman-teman malam itu kay hadir. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Bersyukur tania rimana oleh pamasin alina teman-teman. Tapi bersyukur na sa iya sewe pa ibu nalemo pi adisinga kung Allah taala nalemo pi kesempatan kung Allah taala. Siare igan na sila surah salat pa ibu iya sewe yalengi adisinga kung Allah taala tapi dia yalengi kesempatan kung Allah taala. Sebaliknya siare igan na sila surah salat ay saliwa pa ibu yalengi kesempatan kung Allah taala tapi nayakia dia yalengi adisinga kung Allah taala. Alhamdulillah, ini iya say Pak Ibu, nalengi kesempatan kung Allah Ta'ala, nalengi adisinga kung Allah Ta'ala, magputuparo nalengi pamasi kung Allah Ta'ala. Pamasi pa ito nawat di kimon rumaring kalinga tasya magpipay mo. Iya kung taniya hidayah pamasi nalengi kung Allah Ta'ala, ay upun ito juka. Iya. Dari pamasi ito kuwang kakimaring kalinga, no, kimalayat pamati, pamasi. Syari ikan na sila surah salat tapay ko yan bawal nga sing ako pumalatala tapi dia yang masih ako pumalatala. Inilah yang selalu kita syukuri Pak Ibu. Mudah-mudahan insyaallah pamasin na pumalatala nalit kiyasewe mananungan sampai ajal menjemput kita amin normal. Rasulullah malami ko na niya tumatawang malami ko kay hadir aja na kumita. Maka din namita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa in kanat salihah iya ko to makanja mate. Raparan alena itu matata almarhum Idris Saidah. Maka dia Nabi tanya ko tahu makanja mate. Lailaw yung keluarganya. Qaddimuni narampi. Alena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iya ko tahu makanja mate. Atan na pong Allah Ta'ala mate. Umma na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Begitu dia sudah meninggal dunia, nailaw ko keluarga na, nailaw ko anak na wena. Qaddimuni. May kasita tahu boleh. Betul kan lalo. Iya aja aja terlalu kuat dia. Iya. Ya setap pun lupa ceramah mangkal kendro gangkan. Iya. Aja tolaba. Ondon ropi lo cinang pada itu komit ya. 10 menit insyaallah. Ya lebih sedikit. Ya naruh lebih biasa setengah jam. Tadi Pak Ibu sidang jamaah yang dimuliakan Allah. Maka Nabi tawa in kanat salih ya kota makan jamaah para nalene tumapat almarhum Idris Saide. Nailaw niya ko anak na, nailaw niya ko keluarga na, nailaw niya ko di mana Pak Ibu sidang jamaah yang dimuliakan Allah. Qaddimuni na. Mangi-mangi je salongnya. Sambungan nama-nama. Ya, kok ke mencarilah di pulau ni. Ya. Qaddimuni. Nailaw yalina tumatwat almarhum Idris Said awena. Pasigakin anakmu bawa na pasigakin aja mo pondok ka may tao pa na. Ya ko tahu makan jamaah Pak Ibu sidang jamaah yang dimuliakan Allah. Melo iko pasigaki hilang. Kenapa? Ya pitanni pamasina kung Allah Ta'ala sudah diperlihatkan nikmat kubur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia ko tahu makan jamaah. Wa in kanat ghairu salihah. Tapi nayakia ia ko tahu koro-koro mati Pak Ibu. Ibu. Ia ko tahu koro-koro mati. Maka ia bombi na mati. Tabi. Ibu. Digang kabombi na. Tabi. Ia na tuisik na taksiyah. Tabi salah satunya isinya taksiyah adalah angka ke-10 untuk mempererat tali silaturahmi. Angka ke-10 angka kama bombi. Aku tasente-sentere bilami menaku angka tulia bombi. Tumilu kami laut nampak kubur teman taksiyah. Inilah tujuannya taksiyah. Yang pertama adalah berkumpul untuk mempererat tali silaturahmi. Ia tuh disanga mempererat tali silaturahmi. MC mega gerak tambahan. Ia tuh disanga mempererat tali persaudaraan adalah tadi memupuk tali persahabatan. Itu si bombeku. La yadkhulul jannah qati'ur rahim. Ingat apa kata Rasulullah? Tidak akan masuk surga mereka yang memutuskan tali silaturahmi. Ayo. Ia rongkai bombe na ye sewe tawe pae. Tidak ada jaminan makanan nadapi kiloro matu, tidak ada jaminan. Jadi aku ang kami menatabali si sala-sala bali walata. Ang kami menatabali si sala-sala parat jamaah masjid al-falah. Contoh. Tapi desa dan padang pengamen ni magi tidak ada jaminan makanan minum kopi tuung. Kok terus saja. Lihat tu sikit terus saja. Enggak kesadian iklan. Tapi Pak Ibu sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa in kanat ghairu salihah, maka Nabi ta iya ko tau ja mate, tau kuru-kuruan mate, may gabombe na mate. Setelah disolati, jangankan setelah disolati. Belok ni ba walau kiburu. Ya wailaha aina tashabu biha. Nailaw yako keluarga na makarawena kenro kami lo bawa. Aja mau bawa karena aja. Kenapa? Orang yang gairu salihah sudah diperlihatkan siksaan oleh Allah di alam kuburnya. Ya. Jadi kau tahu kuru-kuru mati Pak Ibu tahu di nang kana mas sampah jam mati tabi Pak Ibu. Apa sapasa nga? Iya. Ang kasi dia jalalu tacarebiami Pak Ibu. Ang kasi dia jalalu kinang katalupaywi nasa mamagi. Maka dari Allah Ta'ala innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu.
Sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada aku, kata Allah, orang-orang yang beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melaksanakan perintah Allah, menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, summa istaqamu, lalu kemudian dia istiqamah, kata Allah Subhanahu wa taala. Begitu milo icabut nyawa na opo malaikat maut. Allah panggil malaikatnya. Malaikat, tatanazzalu alaihimul malaikah. Riwatun na milo icabut nyawa na alena tumatwatae. Almarhum Idris Saide. Apa kata Allah malaikat? Engkau turun saksikan malaikat maut. Angkan itu otakku ko jalan bantingi. Melo niala uko malaikat maut. Engkau turun bisikkan di telinga kanannya wahai malaikatku. Jadi tabi Pak Ibu. Sebelum malaikat mencabut nyawa kita, kata Allah, ada malaikat yang diperintahkan untuk mendampingi malaikat maut, membisikkan di telinga kanan orang yang ingin meninggal dunia. Pada padanna alina almarhum Idris Saide wani angkan ino malaikat bici makari pung Allah Taala bici ko aco dia tauna makari malaikat ada bici kami puang la takhafu Idris ajak na namo mitau milos salawi warang ajak na mo mitau milos salawi anakmu ajak na mo mitau salawi sinin na wida wala tahsanu, ajak na muranda sila, jangan engkau bersedih ingin meninggalkan dunia ini. Wa abashiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Maka dari Allah Ta'ala, Idris, lihatlah kenikmatan yang pernah Allah janjikan, pernah janjikan kepada. Suruh malabi kunanya tomato malabi kung hadir. Jadi tabi pae sebelum malakal maut datang mencabut nyawa kita nasabaya tu sifat na malakal maut dua, tempat pisah di bawah temapatan bending mapisat biwalina malakal maut lokor jalina tomatotay nadi pajit nama jalina pa Idris Said bending makutane malakal maut na yatuna sifa na malakal maut di nama pisat di makutu parodi nama patanya wali kulli ummatin ajal makare pung Allah Taala semua manusia ada ajalnya fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ya penadapi nya jalan batas purnapatan tu pung Allah Taala di nawat dingi pamaju makoto parodi nawat dingi pamundur. Inilah yang dirasakan oleh alina almarhum Idris Said. Bendengi makutane alina malakal mau. Nadi pagaga tomate okurino. Namu peko gichwa na to hindi ka katumilo mate. Ang katumilo mate okay. Abo. Ang katumilo mate. Tatanay ni gari tumatala dahil di paghawa tumilo mate. Na iya kia sifat na malakal maut di na mapisa siya ko ang kanipura aja. De, oh ya de na minta ibu. Iya mendet na kipalik mita tumate. Onar rabu tabi. Kebetulan engkau papalu putu ko sampai boleh. Yalo na si 187 angka manah ibu-ibu meliputu kebetulan masalah amat yang nabahas. Nasa we palasak kaja nasa niya tulipuso ka. Nami tahu apa kaja mate. Iyo na po tabi. Ni tahu kaja nasa mate makarana ya cok do na po limon riya makarana mari kita mi tahu mate nasa ijero pikiriki ni gara kasih nasa mate manu para kay anakku. Yang kedua buat 3 mayro nasa lakay kumatu tabi. Dua na pikiriki ni gara nasa melo para kay anakku. Ko mate na nasa we buat kisi nasa lakay ko makara ko malasa memang. Apalagi ko malolomopi aja na tapikiriki. Iza ajal kurang iro nang ibu na makaratai ibu ala bizikrillah tatma'innul qulub tabi tapai gai mangajo kaulatan. Rasa was-was itu akan tinggi. Kenapa? Majarak ini kapal mengaji nasa wayo ustaz. Para kang kamu ka kurang kaulatan nasa wayo na masalah ustaz. Mahagi nasa wayo kang aplikasi manima ko ustaz o ko HP tabi. Padahal makre to banditata lain ibarakat na ya kurang ibaca si bawa melalui HP. Bapak Ibu sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Magi Bu. Lalu mungkin. Iya, dia nak bilang mengampar bukan bilang mana ceramah terus. Tali Bu ya Bu. Engkau oleh menu aleki peko bicara menghadapi orang yang sedang sakaratul maut. Pakulinga ki. Si padu agama ni bapak na ko ulay tangaban ni melo kita lipungi puimang detoga ka pulsata
Bosi kak batoi aga na melot tapigaw. Tas sidu-sidu ni bapak na. Sakara ni, apa tusangan na tu sakara? Iya madang. Iya. Tas semuanya sasangan na. Oh iya, bahasa Inggris teh. Iya. Iya ko sementara dalam keadaan madan ni bapak na aga melot tapigaw. Ternyata napaguruk ya gamata bunda. Tabi napaguruk ya gamata pak. Lisuga maki bolata pak matu nata sidu-sidu ibu ya pak. Tabi yang pertama yang dilakukan adalah hadapkan wajahnya ke kib. Oh iya. Yang pertama adalah hadapkan wajahnya ke kib. Tapa ngoloi. Tapa naupo kabeh. Ustaz,